görünmey kaldı. Atilka seyip koysanlar. Atilka. Direktörün orunbasarı Erkin. Burası Töleköy at maydanının direktörün orunbasarı Erkin Mırza. Hizmetkerlerinizge aytıp Atilka septirip koysanız. Karasu 2, Karagulca komandası. Atcalı oldusun. Kısır çok oynasın. Alvanda kısı Allah'tan uzak, aman esen oynayın Allah'tan nasip kılgan bolsunlar. Kollarga güç kuvvet, bileğinizge yüreğinize iman versin. İlahim her daim Kırgız dediğin büyük kötörgöndür olmalı. Amin. Allahu Ekber. Bara geldi. Andırasa Karasu 2 komandası. Oş birim degen atı menen Toyçubayev Kabulbek 1. nomer. 2. nomer Jolçuoğlu Zaripbek Boyka menen. 3. nomer Maratoğlu Bayastan Baygaşka menen. 4. Ulukbegoğlu Melis Arap menen. 5. Borosov Canat dublör menen. 6. Raşidoğlu Ernis Mırza Toru. 7. Sadıkov Nursultan Gektar. Açtı mına. Birinci time baştaldı. Gök giyingen Karagulca komandası, Akçaka Jaşıl giyimçen Karasu 2 komandası. 9. nomerde Kalıbayoğlu Nurbek Furkat menen. Mana Karagulca. Kağıda saltı özgölerden başkara Karagulca oşol yerden başlattı kınayı. Karasu 2 Karagulca komandaları. Mana japmaga basıp alıp жерди ашка күлүк менен номери 11 номердеги Karagulcadan Altınbek ulu Alişer Arman Gürem degen at menen Altınbek ulu Alişer oynatıp atat. 7. nomer Savnalı ulu Savurbek Habib degen at menen aylara geldi. Savurbek Savnalı ulu Savurbek nomer 7. Habib degen at menen birinci time 1-0 Karagulca komandası Savnalı ulu Savurbek Habib menen minuta var. 2 minut oyun oynaldı. $5.100 berçüler var mı? Karagulca, Karasu 2. Ana. Oradaki nomeri Medya. Askat Medya. Bana geldi. Nomeri kaça? 5. Karagulca 5. nomerde Nasirdin oğlu Jakıp Gökkoyan degen atı menen mına 2-0
Ekінші Улақты Тайғазанға салып қойды. Есеп 2-0, Қарасу 2, жана Қарақұлжа командалары. 12 минут. 3 минут ойын болды. Abaletar! 11,5 минут уақыт бар. Қарақұлжа Қарасу. Қайран жігіттер, мықты ойын, жақсы ойын, бәрекелді алды. Шығып кеттік, шығып кеттік. Қату кен, қату. Есеп 2-0. Қарақұлжа менен 4-ші Нұрастан Телторы, 5-ші Жақып Көкқойын, Амантур 6-ші номерде Хан деген ат менен, Сабырбек Хабиб деген ат менен, Сапарбаев Шунқар Бүркіт деген ат менен 8-ші, 9-ші Рысқұлов Ақтілек Пегас, 10-ші Сейітқазы ұлы Айтмарек Суусамыр деген ат менен, 11-ші Алтынбек ұлы Алишер Арман Күрөң, 12-ші Бекбұрат ұлы Исламбек Ақтану деген ат менен мына 12 ойыншы Қарақұлжа командасы. Әлеме Қарасу 2 командасы Тойчубаев Қабылбек 1-ші номер Ошпирим, 2-ші Жолчу ұлы Зарипбек Бойка менен, 3-ші Баястан Байғашқа менен, 4-ші Мелис Арап менен, 5-ші Жанат Дублер, 6-ші Ернес Мырзаторы, 7-ші Нұрсултан Гектор, 8-ші Талалай Гүлсары менен, 9-ші Нұрбек Фурхат менен, 10-ші Амилла ұлы Нұрғазы Нұртажиз деген ат менен, 11-ші Даулатбек ұлы Нұрболат Залатой, 12-ші Базарбай ұлы Ринат Бишкек деген ат менен. Мына 7-ші номердегі Қарақұлжаның ойыншысы Сағыналы ұлы Сабырбек Хабиб деген ат менен мына. Мына Улақ Шағар тарапта, Тоғы тарапта 2-2-ден Ереңіш қол шағап тұрып тұралы. Сабырбек Хабиб менен аны Қарасу 2-ден тосып атат. 4-ші номердегі Улықбек ұлы Мелис Арап менен тосып атат. Дай, ешкім жоқ. Ой. Шөптілік. Ат-баты менен тартып атқан балбандар бар екен, ай. Қолды ілеспейді. Ақ топ, ат тоқтатқан балбандар бар екен бар. 8-ші минута. 8 минута бар. 8 минут ойнаймыз тағы. Бұтар? Ай бәрекелді. Ай бәрекелді. Жақсы аттың оғыздың шакен, 7-ші номер Хабиб Сабырбек. Çarşap kaldı. Habib çarşap olsa da Sağırбек çarşap arada tukşaydı. Bir ögeme oyun degen oyun. Hop bismillah. Oy malade. Kulay saklasın.
Ay barakeldi. Karasuu 2. Ulak жатмада. Алып бараткан Ayıl. Altıncı minuta vaktimiz var. Karagulca Karasuu 2. Esep 2-0. Beş minut vakit var. 5 minut. Mına ortaga çıkıp 10. nomer beken жаңылбасам ya. Karagulcanın oyuncusu. Seyit Gazoğlu Айтмарек Сусамыр деген ат менен. Жана Karasuu 2'den ак жака кийген номери Anca ekan? Aldı, bastı. 7. Sadıkov Nursultan Gektar менен мына. Екі өтең шамдага чапчаң жигиттер экени билинип атат. Шап бири-бирине мүмкүнчүлүк бербей алганга аракет кылып атат. Гектар. 4,5 минут вакыт бар. Bir cenede. Niye? Koy saptal. Ayvara geldi. 3 minut 44 sekund vaktimiz var. Nomer kança? 6. nomer Karagulca komandasından Mamat Musaoğlu Amantur Хан деген büyük menen mına 3. ulakты taygazaga salıp koydu. 3-0. Çıkpay taşınarga onu. Жазыр. Кеч чыгат, кеч YouTube'га чыгат. Şu mene primoy çıkpay tağı. Жок, прямой койбойт. Эртең финалда коебуз. 3-0. Atçatlayınlar. Karagulca Karasuu 2. 12. nomerdegi Ақтануу менен Бекболотуулу Исламбек. Ақтануу. Красавчик. Ай. Bana geldi. Böyle. 11. nomer be. Altınbegoğlu Alişer Arman Gülüm degen at menen ulakta aldı. Evet. Düdük. Bir yarım minut vakit var.
1,5 minut vaqt var. Bir minut vaqt kaldı, 1 minut. Bir minut vaqt kaldı. Birinci time jintikalarına az vaqt kaldı. Esep 3-0. Qaragulja. Ay bana geldi. 4-0. Nomer kaça? 9. 6. Mamat Musaoğlu Amantur Han degan 2 ulaq saldı mına. Esep 4-0. Qaragulja aldıda. Birinci time. Oyun bitti, oyun bitti. Birinci time jintikalı, 5 minutluk esalı. Esep 4-0. Qarasuv 2, Qaragulja komandalarının ortasında жақсы baştaldı. Yey der buna. Aldığa tügün çıkıp ettin he. Ekinci nomerdagi Qarasuv'un Jolchu ulu Zaripbek Boyka menen жақшылы aldılar. Çiğinden çıkıp etti. Ekinci time. Mına жақсы oyun болып атат. Құдай білсе ертең эме жарым финалдар. Onuncu nomerdagi Qaraguljadan Seyitqazıoğlu Айтмарек Сусамыр менен жана birinci nomer го дейм Qarasuv 2-2 birinci nomerdеги Ош бир менен Тойчубаев Кабылбек окшойт Esep 4-0. Çıkıp kettik. Mına 10-cu nomer жаңыл басағы 10-cu екен. Qarasuv'dan 7-ci nomerdегі Садықов Нұрсұлтан гектар менен жана Сәлем түшіп қалды оқшайды. Алдағы түгін ай. Асқат медиа десең, Асқат Про десең шығады. Ay bana geldi. 5-0 болып кет. Nomer. Ekinci nomer. Qaraguljadan Mamat Musaoğlu Ahатбек. Qaragulja деген тұлпары менен келіп мына. 5-0. Çıkıp gitti.
Урматтуу көрөрмандар, оюн жакындап калышына аз гана мүнөттөр калды. Бул акыркы тайм деп айта алабыз. Азыркы учурда 5-0 эсебинде Каракулча алдында. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Onun номерде Албаныз депутат. Vale. Çıkarıp gitti. Тилекке каршы таштай албай калды. Çıkıp gitti. Aldıda 10 minut vakit var. Aldıda 10 minut vakit var. Birinci tayımda templi oyun oldu. Hazır kişine jayrak bolup kaldı okşaydı. Sürüp koyalım ya. Karasu 2, Karakulca gana. Toğuz minut vaktimiz var. Toğuz minut vakit var. Vale. Sağlanan yok. Sana. Yuku. Çıkıp ettik. Oyunga жақсы шарт түзіліп отыр окшойт. Ысыкка да карабай ойнодук. Бале жигиттер. Карасу 2-ден 5-чи номердеги Борошов Жанат дублер менен чыкты окшойт. Каракулчадан 10 İyi gayır. Ay. Oy. Ой, бұл дана классический сүйреп алғандай ойын отасыңар ғой. 6 минут бар. Қайра барып тияқтан беріп қойғыны. Ай, бәлі. Қарасу, 5-чи номерде. Насылдың олы жақып, көк қойым менен мұна.
Karasu'dan 3 oyuncu çıkıp gitti. Minut vakit var. Esep 5-0. Kolay saklıyor. Aldı tügüne. İyi. 4. nomer Karagulca'dan Beksultanoğlu Nuras'tan Peltormenen. 4 minut vakit var. İkinci time. Buna 4 minut vakit var. Esep 5-0. Bana geldi. 3 minutu var. Karasu 2. Karagulca. 10. nomer Seyit Kazul Aytmarek Susamır bilen. Kolay saklıyor. İyi. İki minut var. Karagulca 10. nomer Seyit Kazul Aytmarek Susamır bilen jana Akçaka Karasoy komandası birinci nomer ekene Sadıkov Nursultan Bozat. Dördüncü nomerdeki Karagulcan'ın oyuncusu Beksultanoğlu Nuras'tan Peltor bilen 44 sekund. Akırkı sekundlar. Sal koy sola tile aydayım. 30 sekund. İkinci taymına jintip talçu mağlığı yerip kaldı okşoyup 20 sekund.
Ana bir hareket. 10 sekund. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oldu. Suda ne oldu? Oldu. Oşonda kim saldı? Nomur. Ekinci tayım жыйынтыкты алды. 5 мүнөттүк эс алуу. Андан кийинден чечүү үчүн жыйынтыктоочу 3-чү таймда ойнойбуз. Очко. Ошондо 7-0 болду. Эгер калыс Номур кайсы номур салды? 4. Карабулжадан Бексултан уулу Нурастан Телтору менен салды. 7-0. 5 мүнөттүк танапис. Жыйынтыктоочу 3-чү тайм. 3-чү оюн. Kaç. 3-чү тайм Тайгазандар алмашты. Азыр эми Карабулжа мына тоо тарапка Тайгазанга салат. Кара суу 2 Шаар тараптагы Тайгазанга салат. Kaç. Esep 6-0. Oğlu Hakatbek 1'di saldı. Beksultanoğlu Nurastan 1'di saldı. Nasirdinoğlu Jakıp 1'di saldı. Mamat Musaoğlu Amantur 2 ulak saldı. Jana Sabırbek 1 ulak saldı. Esep 6-0. Karabulja aldı da baratat. Kara. Vay salındı mı? Nomer kança? Kim saldı? Ya. Aytmarek nomer kançalı? Nomer 13 Seyit Kazı oğlu Aytmarek Susamır degan atı menen saldı. Esep Aytmarek 7-0. Esep 7-0. Ama şu sumkanı kakçı ondan alıp durup bundan. Şu anda kakçı. Arağım. Oldu. Kaç mындай ракат туруп алдың, сен мени алдыма тостапсың, кама атайлап. Karasuu 2
Ayette. Hayır. Nomer. Attағы номер başka, kişidегі номерлар başka болып, кейінен адашып та қалып атабыз, ошоны тақтап жақшылап айтып қойып тұрсаңыздар. Ана қара су бір, лақтырып салып қойшы бір. Таңғырый. Нападение жалғыз жақшылы болды, защита көптеп қату тосып отады, я. Қарауылжалықтар қату защита қылып отады. Мына алып кетті, жұмып кетті. Шашпай. Ай, қақи, ай. Қоңсыр ұтайын деді, кейінгісінде. Тоғыз минутымыз бар. 9 минут уақытымыз бар. Мына ортаға келіп тирешіп атқан 7-ші номер Қарасудан Садықов Нұрсұлтан гектар менен 10-ші номер қодайма Сейітқазыұлы Айтмарек Сусамыр менен. Қач. Ne oldu gitti? Ay barakaldı. Nomer kaça? Ya. 10'uncu Aytmarek. Seyitqazıoğlu Aytmarek Susamır menen. 8-0. Nereye Nupay? 8-0. Hop, aldağa tübünayı. Екінші номер Ахатбек Қарақұлжа менен жөнеді. Футболкаларын алмаш күй болған. Киігені башқа, бияқта жазылғаны башқа болып отады. Ана бірі, Ай, бәрекелді. Қанша номері? Екінші номердегі Мамат Мұсаұлы Ахатбек Қарақұлжа менен 9-0. Екінші номердегі Ахатбек. Жанышпы. Анда 3-ші номердегі Мамарасулы Жаныш. Футболкаларды алмаштырып киіп алып тұрсыңар. Қанша болды я? 9-0. Алты минут уақыт бар. Ей, қана. Ай, бұл қанша болды екен? Ай, бәрекелді. Номер қанша? 11-ші номердегі Алтынбекұлы Алишер Арман Күрең менен 10-0.
Beş minuta oyun var. Mına жыйынтыктоочу 3-cü tayım. Ya bu neyse. 5 minut vaqtыңар бар. Ой, Құдай сақтай көрі. Қапталдан шыққанда. Құдай берсе мына ойындағы қызықты жақсы жүріп жатады. Бәрекелді. Қанша? 3-cü номер bir. 2-cü номерде Мамат Мусаұлы Ахатбек Қарақұлжа деген атпенен 11-0. Бұл эми ойын. Aynaydı. Kaç? Oyun ne oldu? Ay bana geldi. 3 minutu vaktіңар var. Oldu. Ay bana geldi. Buna бұл да тура. Анда mesela 11-0 менен Қарақұлжа командасы жеңишке жетті. Баракелді жігіттер, бар болғыла, мана чарчадыңар. Бүгін келген көрермандарға, көрүүчүлөргө барыңыздарға разылық билдирели. Ертең дағы қызықты ойындар болады. Ертең жарым финалдар. Меймандарды, туғандарды, тери-теңдіштарды алып келіп чоу чаран көкбөрүгө көө бололу. Омин, ақ жолуңар ашылсын, жорткондо жолуңар болсын, байгелериңер кут болсын. Бүгүнкү калыстарга, мына ушу ишти уюштургандардын баарына Кудай денсаулык берсин. Майрамыбыз кут болсун, өмүрлүү болгула. Омин. Ат чалы колдоп жакшылыкта жүрөлү.